I pozdrav svima ljudi, danas ćemo snimati kantere. Malecni problem se desio što ja ne znam da prebacim sa ovog kompjutera, moj snimak kantera na svoj telefon. Ko to zna neka napiše u komentare. Pošto sam ja već snimio jedan klip od kantera, kao što možete da vidite, ali na Bandicamo, vidite tamo gore. I sve je lepo bilo, sve sam lepo igrao i sad ćete da vidite. Ja tu tražim sada neke servere i nađem ovaj server, vidim da tu ima par igrača, uđem normalno, sve lepo. I evo igram. I sada čekam da mi se učita, to dugo traje. I evo, učite mi se. Ok, uđem u kantere. Samo nas je bilo troje na serveru. Sve dok posle nije neko ušao, ali kao što možete vidjeti, previše mi je lagalo. Znači, previše. I tačno kad je prestalo da mi laga, prestalo mi je snimanje. Zato što ne znam kako da popravim to. Klip može da traje samo 10 minuta, znači na Bandicamo, što mi jako smeta, pa ću potražiti i pokušati da stavim video, na primjer da traje po 20 minuta ili po 15. I kao što možete vidjeti, ovdje mi previše lagalo i zato sam i pukao ovu partiju. Jedanput sam ga pogodio i skinuo mu jedan health. Evo vidite, uzimam famaš. Svi koji znaju šta je famaš dobro. I vidite sad ovo, bomba me je pogodila, izleteo sam i naravno zbog laganja, znači raspucao sam se. I onda kad sam izašao, želeo sam ponovo da uđem na neki drugi server. I kao što vidite, kao što ćete sada da vidite, znači ponovo mi je lagalo. Kao što vidite, ja lepo šetam i bam, ubi me lik. Znači, nisam to ja bio, već neki drugi. Taj server mi isto lagao koliko i svi serveri. I sada ću da vam ovo premotim. Ok, ovdje sam želao da izađem sa tog servera i da se vratim na onaj. Kao što vidite, ovo crveno što izlazi, to sam namestio da kao gdje kliknem, vjerovatno svi znate da se tu pojavi kao nešto crveno, ali namestio sam crvene boje i kao što ćete sada da vidite, ovo nije uopšte bila fora, ponovo mi je lag. I kad je tačno prestalo da laga, znači igrao sam kao pro, pošto jesam pro, šalim se malo, ali njih je posle bilo troje i kad je prestalo da mi laga, posle jedno 5 minuta snimanja, ponovo mi se isto desilo da sam ubio njih troje i da sam rešio rundu, a ostao mi je 1 HP. Kao što vidite, tamo dole piše 100, a tamo mi je pisalo 1 i sve sam ih rešio. Znači, toliko sam bio uzbuđen, mislio sam da mi se snimilo, ali šteta nije. Ovdje kupujemo neke stvari i ovdje nisam izveo svoj prvi kill. Ovdje sam pokušao nešto da uradim, ali nisam uopšte uspio ništa da uradim. Znači, kao što vidite, previše mi je lagalo. Previše. Ovdje sam pokušavao da se pucam s ovim likom, ali ništa. Znači, kad sam pokušao da ga napadnem i kad sam... Ne, nisam pokušao da ga napadnem ovdje. Kao što vidite, otišao sam ovdje u mrak. Pomislio da ću tu uspjeti nekako da se sakrijem, ali umjesto da sam uspio da se sakrijem, kao što vidite, samo je došao i razbio mi glavu. Znači, ja nisam mogu da verujem. I ovdje sam jedanput pošto ja ovdje nisam bio normalan, kupujem ovo.
Ja pomislim da ću da ga pogodim, ali u stvari ga jesam pogodio jedanput. E sada, bio sam ono začuđen kao kako sam ga pogodio kad mi je ovoliko laga. Vidite krv tamo dole. I ovaj moj drugi ga je dokrečio, znači stvarno dobro. A sada ću da vam malo premotam. Evo vidjet ćete do ovog dela gdje je... Da, ovdje ne. I ovo je bila prva runda s pištoljima. A ovo nije bio live trenutno. I uzeo sam ovo, to nisam... Uzeo sam ja jedno dobar pištolj koji se zove 5.7. 5.7 kako bi se prevelo. Ali ne veze. I kao što vidite, oni su već došli. I krenuo sam da pucam i ono govorio piu, 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 bum, bum, piu. I naravno, sad je bio live. I ponovo sam kupio isti pištolj koliko se sjećam. Da. I sve sam lepo odradio i došao ovdje. Njih je bilo dvojica. I sakrio sam se ovdje. I prvi kad je došao, me je ubio. Ali vidjet ćete i kako. Tamo dole se nešto dopisuju, svađaju se. Ali nema veze. I da, i veliki pozdrav za Peđu. I kao što vidite, on je došao. I kao što vidite, da mogu 3 hita i 65 damage-a. Ja ono blefiram da kupim machine gun. To je najomiljenije oružje ovom tu. Ovom bratu koji sedi pored mene. I sluša me šta pričam. I ovdje sam se pomalo iznervirao što igraju dvojica. I kad sam to kupio, jednog sam ubio valjda u ovoj partiji. Ne, ovdje nisam nikoga ubio, to se sjećam. Ova partija je bila potpuni promašaj. Znači i ovdje negdje, znači kad sam premotao, evo ga dajte. Ovdje sam došao i to je bio moj prvi kill, zato što mi je bilo previše lagalo. A fora je bilo što sam jedan metak u njega pogodio i ubio ga headshotom. I onda ovdje je došao taj red i ovdje kad sam došao, naravno prestalo mi snimanje. I zato nemojte ovo raditi, nikada. Da ovako nešto radite pre nego što ne namestite sve dobro i proverite da li vam je sve dobro. I zato vam ja predlažem da prvo sve proverite kao što ću ja na sljedećem snimanju. I to bi bilo to za ovaj snimak. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav!